നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനായി പ്ലീസ് വെൽക്കം മധു ആൻഡ് സാൻഡ്ര ഫോർ ദി ഫോക്ക് റൗണ്ട്. മധു, സാൻഡ്ര, ഹായ്. പതിവ് പോലെ പൊട്ടാസ് ബോംബാണ്, ഇന്ന് ടൈം ബോംബായിട്ടാണോ വന്നത്? ബോംബാണ്, ചെറിയൊരു ബോംബ്. ചെറിയൊരു ബോംബ്. ഓക്കെ, ചെറിയ ബോംബിനും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓക്കെ ബോംബിന് സൗണ്ട് കൂടുതൽ. സൗണ്ട് കൂടുതലാണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് റൗണ്ട്. താങ്ക് യു. খাব কে নোৱাৰি মুখত কেনেকুৱা লাগে, মন কুমলীয়া বুজাব নোৱাৰি কলৈ কি কৰো লাগে। আপোন তুমি সপোন সদায় নতুন, আজি দেখোন তুমি মোৰ পূৰ্ণিমাৰ, তুমি মোৰ পূৰ্ণিমাৰ জোন। ও কুমলীয়া খাব কে নোৱাৰি মুখত কেনেকুৱা লাগে, মন কুমলীয়া বুজাব নোৱাৰি কলৈ কি কৰো লাগে। আপোন তুমি সপোন সদায় নতুন, আজি দেখোন দেখি খহি পৰিব যে লাগে, মন মোৰ বলিয়া তোমাক পায়ে আজি কি কৰো নকৰো লাগে। দেখোন তুমি দাপোন হেজাৰ সপোন, আজি মোৰ চোন সোৱন শিৰিৰ কেঁচা কৈ, সোৱন শিৰিৰ কেঁচা কৈ সোণ। তুমি